اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rabbim okugan Kur'an-ı Kerimlerini kabullardan kılıp, ecir sevaplarına yaşa nasip etseydin. Ya Rabbim okulmuş Kur'an-ı Kerimlerden hasıl bulgan ecir sevaplarını bu atlar arasında merhum bulgan mümin kardeşlerimizin ruh şeriflerine eriştirip, yalgışlık bendeşilikte kılgan günah kimseliklerin gafu kılıp, kabirlerin nurlu kılıp, urunların cennette nasip etseydin. Ya Rabbim küp yıllar İslam dinine hizmet etken Muslimov Abdülhamid Muhammed ulunun ruh şerifleri şad bulsun. Günah kimçiliklerin Allah Teala gafu kılıp, kabirlerin nurlu kılıp, urunların cennete nasip etsin. Nesillerine, balalarına, Ferit uluna selametlik, iminlik, iman tafik, hayırlı ömürler ya Rabbi nasip etsin. Bu atlar arasında verilmiş hayır sadakalarını kabullardan kılıp, bu atlar arasında İhlas Mescidinin sadaka harcalarına 42.100 sum miktarında hayır sadakalar tapşırılgan. Şulay yok Mingaziddinov Ashat Askar oğlu tarafından 1000 sum miktarında, Kurbanova Ümmü Gülsüm Muhammed Gali kızı tarafından 5000 sum miktarında hayır sadakalar tapşırılgan. Bu bendelerin kılgan izgi amellerin kabullardan kılıp, mallarına bereket, tenlerine sıhhat, konularına iman, hayırlı amel ibadetlerde yaşayan nasip etseydin. Allahümme ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك وتقبل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوات التامات والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الغالية الرافعة وابغسه مقاما محمودا الذي وغده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك وتقبل الله.
Assalamu alaikum ve rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. أذغى كما حميده جميعه خلقه كما يحب ويرضاه. والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون كما ينبغي ويخرى. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده البررة التقى والنقى، خصوصا منهم ولا الشيخ الشفيق قاتل الكفرة والزنادق الملقب بالعاتق في الغار الرفيق. وعلى جميع المهاجرون الأنصار والتابعين الأخيار والأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا أوصيكم عباد الله بتقوى الله. وأعلم أن إلى الله منتهى وأنه هو أمات وأحياه. إن هذه تذكرة لمن يخشاه وإلى الله مشتكاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون ملة الله بقلب سليم. Hürmet, hem maqtovlarımız, galamlarını o'zining kun feyakun emri bilen bar itkenden alıp, anın mengilik hakimi, hiç şiksiz anın hakimdarı da Allah'ın güzel sıfatlarına bulsun. Namazlarımız hem selamlarımız, Allah'ın songu ilşisi, Allah Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, anın nesillerine hem sahabelerine bulsun. Pak hem saf niyetli müminlerge, merhameti hem rahmeti bitmeyecek, büyüklerinin de büyüğü bulgan Rabbimiz Allah'a tağda hürmetlerimiz bulsun. İslam sultanatının faziletli ve mübarek günlerinin birisi bulgan Cuma günümüzde mağfiretke umtulgan büyük Rabbimizin emri udhulu fissilmi keffete iminlikке birleşip kavuşuğuz ayet celalisine dayanıp birlik hem kardeşlik jiplerinin safına tizilişi aziz Müslüman kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Cümle bizge ruh teslim eylesin. Selametlik hem iminlik nasip etsin. Rabbim Meşid şerifimizin huzuruna kilgen mübarek gövdelerimizde bulgan kalplerimizni, yüreklerimizni meşhur eylesin. Amin. Kalbi gözleriniz, imanlı ruhlarınız Kur'an nuru bilen yaktırsın. Kadriniz tulu bulsun. İhlas okılgan Cuma ibadetlerimiz sizge hem bütün müminlerge şefaatçi bulsaydı.
Allah'ның кешелек дөньясы өчен җибәрелгән иң соңгы ислам диненең тaqdir тәкъвимендә инсаният көне җомга никадәр мөкаддәс булса, иманнарыбыз да йөзләребездә шул кадәр балкысын. Газиз ва газаматлы җәмәгать, санаи хиҗрия 1436 ел Шагбан аеның инде 9 көне нәүбәттәге җомгасы тaqdir әйләнде. Инде бу ай mübarek 3 aylarının ikincisi икәнлеге һәммәбезгә мәгълүм. Бүген Уфа баш калабызда көн узынлыгы инде 16 сәгать 42 минут. Тагы да 40 минут шамасы көн узынаясы калды. Газиз җәмәгать, Шагбан айының фазиләтләре сезгә мәгълүм. Ләкин такрарлау, кабатлау сөннәттер. Аннан булган мәгънәви һава безгә бер фарз нурларыннандыр. Әйе, Шагбан Рамазанга әзерлек айыдыр. Сөйекле пайгамбарыбыз хадис шәрифендә булай буйра: айларның иң сөйеклесе Рамазанга кавыштырган Шагбан диюнең дә сәбәбе бу айда гынахлардан арыну мөмкинлеге булган өчендер. Аллаһу Тәгалә Шагбан айын пайгамбарыбыз Хәзрәти Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям өчен махсус ай итеп яратты. Димәк, без сөйекле пайгамбарыбыз өчен яратылган айда гомер кичерәбез. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şagban elbette minim ayım. İndi Recep Allahu Teala'nın ayı. İndi Ramazan ümmetimnin ayıdır deyip buyurdu. Demek Şagban günahlardan arınu tevbe itu ayı bulsa, aldağı Ramazan ise günahlardan paklanu ayıdır deyip buyurdu süyüklü Peygamberimiz. Әйе җәмәгать, шунысы да мәгълүм булсын, Шагбан айы мәрхәмәт канатлары ачылган, бәрәкәт ингән, хаталар төзәтелгән, гынахлар туктатылган бер айдыр. Шунысы да мәгълүм булсын. Аллаһ пайгамбарыбыз Хәзрәти Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә пайгамбарлык вазифасы вахий ителгән айдыр бу. İndi onun mukaddes bir kişisi var, ol beraat kişisi. İndi beraat kişisi büyük nimet, ol fırsattır bizge cemaat biligiz. Çünkü tanılgan mübarek kişilerinin birisi indi beraat ol Şagban ayının 15. kişisine doğru kile. Bu kişide küp itip gıybet kılığız, yoksa kıyamet gününde ökünüşke kalırsız diyen hadis şeriflerde bizden yüreklerimizde saklansın idi. Әйе, сөйкле пайгамбарыбыз тагы да шулай буйра. Бәраәт кичәсендә күп итеп дуа кылу, нашар гамәлләрдән, имансыз булудан Аллаһу Тәгаләгә сыгыну, җәһәннәм утыннан кытылу бәрәкәте. Бәраәт, рәхмәт, гафу ителү ва сәламәтлек теләү кирәктер дип буйрыла нәүбәттәге хадис шәрифтә. Әйе җәмәгать, Шагбан айы ул пайгамбарыбызга салават әйтү, аңа мактау, мәдхияләр кылу айыдыр. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә Асхаб сүрәсендә, мөхәддәс китапның Асхаб сүрәсенең 56-нчы аятында булай дип буйра:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Şik yoktur ki Allah da, ferişteleri de Peygamberimizge küp salavat eyteler. Ey iman getirgen bendeler, siz de ona salavat eytigiz. Ey müminler, siz de Hazreti Peygamberge salavat eytigiz, hem selamlar gönderigiz deyip buyurla bu ayet celilede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban ayın uraza tutup ütkere turgan bulgan. Nafil urazalarının en üstünün kaysısı deyip sıragan vakitte Şiikli Peygamberimiz aytti. Urazanın en üstünü Ramazan ayına hürmet, şerifiyet kursetüge bağışlangan Şaban ayında tutulgan urazadır deyip buyurdu. Indi Gayşe anabız Peygamberimizden Şaban ayında davamlı itip uraza tutuğunun hikmeti neden deyip sıragaş Peygamberimiz bulay deyip cevap verdi. Ya Gayşe kızım, Şaban şunday bir aydır ki bu ayda can alışı ferişteler şuşu ay devamında üteşek yaki ahiretke kuşeşek kişilerinin isimlerin defterge yazalar. Mına min de urazalı bulgan halimde isimimnin defterge yazılganın tiler idim deyip cevap biraz Şiikli Peygamberimiz özünün Şiikli Hadişe'ge. Müslümanlarga Şaban ayında gafletten yirak bulup günahlardan tozaranu hem ütken vakitlardagi günahları için tövbe itu fırsatı yaki mümkünçiligi verilgen. Şaban gazi cemaat Recep bilen Ramazan'ı birleştirgen küpür gibi. Ütken günlerden gıybret alınır, bugünkü günün kadri bilinir, irtegesin ukinişli itmeske tırışudur. Göresiz bu ayının ne kadar hikmetleri hem sırları var. Şaban ayının üstünlüğün bildirgen başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz bulay buyura. Recep ayının başka aylardan üstünlüğü, Kur'an-ı Kerim'nin başka kitaplardan üstün bulganı kebektir. Şaban ayının başka aylardan üstünlüğü, benim başka peygamberlerden üstün bulganım kebektir. İndi Ramazan ayının başka aylardan üstünlüğü, Allah-u Teala'nın insaniyet, kişilik dünyasından üstün bulganı kebektir deyip buyurula. Muhterem Müslümanlar, büyük Rabbimizin rahmetinde, hayır hem bereketinde, gafu hem mağfiretinde, yağmur gibi işlerimizge yağan bu mübarek kişinin fırsatın bilip, tövbe, dua hem niyet yalvarular bilen ütkeru, bu ilahi ziyafetten, yaki sıylanu tantanasından faydalanu için kulumuzdan kilgen gayretini kursatik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk kılu, uş hem düşmanlık saklav, tekabirlik hem gururluk içinde bulu, işki hem isirtkiş kullanu, tuganlar hem kurşiler bilen aralarını üzü, ata analarının haklarını hürmet etmev gibi günahlardan arınu için bu kişini bizge sebep iterek tiriklik kılığımızı nasihat etken. Hem siz de yüreklerinizin, köngüllerinizin en jılı urunlarına hatır tartmağızda bularını yürütsegizşi aziz cemaat. Şuşu ütüp bargan yılda bereket kişisine irişip de ölümünü akıllarından geçirmegen bazı bendeler, kaysı bir kişiler dünyadan kuşup gittiler. Ölüm her kim için mukaddestir. Hiçbirimizin
bir yıl tağı yaşaubuz için tılsın işe ışanubuz yaki garantiyimiz yok. Demek, büyük Allah'ın bizlerge nasip etken beraat kişisi kibik mübarek vakitlarının kadrini bilik, hem kadirlik. Bu vakitlarının bir ıtışlı fırsat bulganın bilik. Allah Teala'nın her zaman aşık bulgan tevbe kapkasına yönelik. Bu kişini gaflet bilen ütkermik. Yakınlarınızı, kurşularınızı, öksüzlerini görüp, gözetirge unutmağız. Bir-birinizge süyü, hem hürmet görsetişik, gümümen yaxşılıkka yönelik. Kadirli Müslümanlar, hürmetli hanımlar, hem efendiler, bu mübarek ay Şaban ve mukaddes gün Cuma fazileti hakkında şunu da hatırlatayım ki, rahmet ufuklarından ruhani ilhamlar, nurani kuanış hem yuanışlar bilen tulu görünmegen hakikatler hazinesi bulgan mübarek beraat kişisin iman balkışı bilen karşılık dünya hem ahiretimizin baxit saadatine sebepşi bulayık. Şunday kişilerde köngüller mukaddes hatireleri bilen magnaviyetinin yazgı fasılında yaşaydır. Mübarek beraat kişisinde şunday kudusi balkışlar, şunday yaktılıklar, kök kapısında şunday açılışlar bulur ki gümür kızlarımız cennet bakşasına yol aladır. Beraat kişisin milletimiz hem bütün İslam galemine fazıl şişmeleri bulup, urgılıp, bereketi bilen kilivin, tağı da küp yıllar devamında beraatine, Ramazan'ın saadet, selametliklerine erişip, şatlıkta, iminlikte kavuşularını sırap, ihsan yaki mulluk, hem izgilik kışağı bilen biruşi, hem bağışlavşı bulgan Allah-u Teala'ga saf yüreğim, ihlas köngül bilen yalvaram. Nak süyüklü Peygamberimiz dua kılganşa, Allah'ım bizlerge Recep hem Şaban ayın mübarek kıl, hem bizni Ramazan ayına eriştir deyip dualar kılmaktamın. Gaziz ve gazametli cemaat, İhlas meştebiznin ak sakalları, müteveliyat ağzaları, siznin namus şevketiniz, siznin kış gayret ile mahallemiz gümür geçirmekte. Biz sizge her ayda, her cumgada ayrım, sihat, selametlik, millet ataları hem İslam kahramanları bulup yaşagız. Mübarek isimleriniz bu ayda da İslam'ın yeşil bayraklarına altın ukalar bilen yazılsın idi deyip dualar kılmaktamın. Indi cumga fırsatından faydalanıp ihtibarınızga, sizin hatır tutmağınızga bir neçe maglumat ilan Allah nasip eylese 13 iyun gününde ol Şimbe günü bulur. 13 iyun gününde İhlas meştebizinin huzurundan bir avtobus, olu 2 katlı avtobus Bulgarga taba seyahat yolu açacak. Elbette ol günü uzak dini nazaratından da bir köp avtobuslar yol alacak Bulgarga. Ayı yer yüzünde özünün tarihi kumartkısı bulgan hem dünya arxitekturasının mukaddesiyeti UNESCO'nun altın fondunda bulgan Bulgarga seyahat hem onu bütün dünyanın medeniyet merkezi eylenüğüne bir mümkünçilik açılgan bu asırda büyük Bulgarga baru burunғы babalarımızın tufraklarında, kabir şeriflerinde
аларның рухларын сөендіру һәм анда бір ғибадәттә булу, ул бөек фазилаттыр. Барырга теләүчеләр безнең сәркатиб секретарьга мөрәҗәгать итә аласыз. Инде газизләрем тагы да Шәгъбан айының бір фазилаты. Алла насип әйләсә, алдагы җомга 5 июнь көнендә Ихлас мәчетебезнең Ихлас тукталыш кырында яңа баш ию яки поклон дигән кибет ачыла. Бу ахират киемнәре, дәфенләү әйберләре һәм дә кабер ташлары әзерләнә торган һәм сатыла торган безнең устав низамнама буенча, вазифабыз буенча ниһаят ачыла торган кибеткә чакырабыз. Ул көнне без барыгызны да сагат инде 12-гә чакырабыз. 12-гә Ихлас мәчетебезгә килегез. Сезнең өчен махсус ул көнне шурпа, плов, ләззәтле ризыклар биреләчәк. Аның ачылыш мөнәсәбәте илә анда гыйбадәттә булганнан соң, ризыкланганнан соң без төгәл икенче яртыда озан әйтелеп җомга вагазы башланачактыр. Килегез, бергәләшеп килегез, туганнарыгыз, күршеләрегез, балаларыгыз, кияү киленнәрегез белән без кылач ачып сезләрне каршыларбыз. Димәк, Уфа баш калабыз Ихлас мәчетенең хузурында тагы да бер мәгънәви һава булдырылачак баш ию яки поклон дигән ахирәткә әзерләү һәм узату кибете ачылачак. Һәммәгезгә тагы да мин шәрифият, кадр-хөрмәт телип, хезмәт юлларыгыз ачык булсын дип, һәм дә ил күгендә җәннәт кебек ватаныбыз Башкортстан күгендә бәхет кояшыгыз инде җиһан кочагында именлек йылдызыбыз балкысын дип дугалар кылмактамын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил Газим ва нафагна ва iyyakum bil ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim al aliyyul azim as sami'ud du'a. الحمد لله تعالى أن يحيط به الضمير وجل أي بيغ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسيدنا محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من الغضب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر.
على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتخليلنا وتخشعنا وتضرعنا اللهم تمم تقصيرنا وتقبل تمامنا واستجب دعاءنا واغفر خياءنا وارحم موتنا يا مولانا اللهم تقبل منا هذه الصلاة مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرامك ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي أمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رحيم لدى مرحمة لدى مخربان هم مخبت يسبغان الله اسم بلان bu mübarek ay Şaban süyüklü peygamberimizin ayında bu amellerimiz, ibadetlerimizni
Rabbimiz Allah kabul eylesin. Canım fida bulsun senin yolunda. İsmi matur, üze matur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cihanda kılgan işleriniz izge bulsun. Мәңгі yaşagız Muhammed ümmetleri. İhlas bilen gamel kılık biz bu dünya konakları. Amin. Allahu Ekber. Assalamu alaikum ve rahmatullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسلسلة يولد ساعات 12 بار كتاب